Yes, ibihe byiza rwose kuri mwe mwese mukomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro tubategurira. Iki gitondo cyo ku itariki 22 Gicurasi umwaka w'ibihumbi 2026 birakomeye cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Amakuru ari kuhaturuka ni menshi cyane ku kibuga cy'imirwano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu byongeye guhindura isura, M23 yongeye guhindura urugamba mu buryo bukaze, ndetse amakuru menshi cyane aturuka mu burasirazuba bwa Kongo aravuga ko ibiri kubera Uvira bikomeye cyane, ndetse ibintu byamaze kugera mu kibaya cya Ruzizi, ndetse hari ibimenyetso byinshi biri kwerekana ko icyiciro gishya cy'imirwano ikomeye cyane ishobora gufata indi ntera mu gihe kiri imbere, bishobora gusiga umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo noneho wongeye gukaza umurego. Ndakubwira amayobera akomeye cyane ku byabaye ku ngabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo FARDC n'abafatanyabikorwa babo mu misozi ya Minembwe ndetse n'ahitwa Imulenge, ahitwa Kalingi ndetse n'ahitwa Gakenke. Amayobera akomeye cyane ku ngabo z'u Burundi zahatikiriye mu buryo bukomeye cyane. Magingo ya muri iki gitondo umubare w'ingabo z'u Burundi zaguye muri ibi bice wamaze kugera kuri 90 magingo aya. Amakuru aravuga ko baguye muri ambushi ya M23 muri ibi bice, ndetse ingabo z'u Burundi ngo zarahatikiriye ku bwinshi kuko mayiti zari nyinshi muri ibi bice z'ingabo z'u Burundi, ndetse habaye ikikango gikomeye cyane ko bishoboka ko umubare ushobora kwiyongera kuko abakomeretse bo mu buryo bukaze ni benshi. Bishoboka ko impfu zishobora kwiyongera, bamwe bajyanwe kuvurirwa muri Uvira, abandi bajyanwe i Kinshasa, abandi bajyanwe i Bujumbura. Kugeza ubu ngubu ingabo z'u Burundi zikomeje gutikirira muri Kivu y'Amajyepfo. Ni nako kandi M23 imaze iminsi irasha ubwato bw'ingabo z'u Burundi bwari burimo ibikoresho ndetse n'abandi basirikare, bigakekwa ko baguye mu kiyaga cya Tanganyika. Igisirikare cy'u Burundi kikabara uburyo kibitangaza kugira ngo kibe cyabashyingura mu cyubahiro, bakaba barabarekeye mu kiyaga cya Tanganyika. Izo ni mayite zose z'ingabo z'u Burundi. Ndakubwira byinshi bikomeye cyane byabereye mu kibaya cya Plaine de Ruzizi, ndetse amakuru menshi cyane aturuka no muri Point Zero aravuga ko ikice cya Minembwe n'ubundi indege zigera kuri 3 z'intambara za Perezida Tshisekedi ngo zahanuwe mu buryo bukomeye cyane, ndetse amakuru menshi cyane aturuka muri ibi bice aravuga ko izi ndege zo mu bwoko bwa Sukhoi 25 ndetse na Sukhoi 57 izi ndege zari zije gutera ibisasu bikomeye cyane mu bice byo mu Minembwe ndetse no muri Gakenke. Izi ndege zose M23 yazihanuye, byongera gutera ikikango gikomeye cyane Kinshasa, biba n'ubutumwa bukomeye cyane kuri Perezida Tshisekedi Chilombo ukomeje kohereza izi ndege, ndetse Lieutenant General Pacifique Masunzu. Amakuru menshi cyane aturuka Ikisangani mu murwa mukuru w'intara ya Sopo aravuga ko agiye kurekura izindi drone ndetse n'izindi Sukhoi ngo zize kurasa muri teritwari ya Masisi aho muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibintu naho ntago byifashe neza kuko nyuma y'uko ahitwa Kinigi ingabo za leta ya Kongo FARDC n'abafatanyabikorwa babo bigaruriye imidugudu igera kuri 3 irimo na Rubaya, amakuru irimo na Kinigi berekeza Rubaya ku muhanda route nationale nimero 5. Amakuru aravuga ko imirwano ikomeye cyane hagati ya FARDC bafatanyije n'abazalendo bari guhanganamo na M23 ikomereje ahitwa Katoyi muri groupement imwe hano muri Masisi. Amakuru aravuga ko rero ino teritwari ya Masisi ibintu bishobora kwiyubika, noneho ikibuga cy'imirwano kikaba cyahindura isura kuko ibintu ntabwo byoroshye. Rero imirwano iri kubura muri bino bice ishobora kuza guhindura isura y'urugamba mu buryo bukaze, bikanatuma M23 iraswaho noneho mu buryo bukaze kuko imaze iminsi ideployinga ingabo nyinshi muri Masisi. Ibi bikomeje gutera ikikango gikomeye cyane ku ngabo za leta, ndetse bamwe mu basirikare bakuru mu ngabo za leta ya Kongo FARDC bo batangiye bamwe kuzinga utwangushye, bari guhunga kubera deployment ikaze ya M23. Noneho
Indi nkuru turebera hamwe iraturuka muri axe za Mwenga Fizi, aha hose ni mu bice byegereye Uvira. Turebera hamwe amakuru ari guturukayo. I Bukavu abayobozi ba M23 bararya bari menge kuko FARDC cyangwa se Wazalendo na FDLR bambariye kubica bakabamara. Hari uwarashwe ariko aka kanya mbazaniye amakuru y'ubuzima bwe, numwe mu bayobozi ba M23. Turaje tubikomozeho muri aya makuru tubive imuzi n'umuzingo. Turagaruka i Masisi, igisirikare cya Kongo kirigamba intsinzi ikomeye cyane, ariko kandi bikomeje kuba dabani nyuma yo gufata ibice bya Kinigi n'ibindi bice hariya muri secteur ya Katoyi muri teritwari ya Masisi. Byarangiye begereye umujyi wa Rubaya, kilometero nkeya cyane rwose. Ndaje mubwira aho FARDC bari aka kanya. SM23 yo iri kubigenza itenga protege cyangwa se irinda abaturage. Turaje tubikomozeho uburyo igisirikare cya Kongo cyambara urugamba no gufata agace ka Rubaya, ni nabwo buryo rwose M23 yambariye urugamba no kurinda aka gace. Byavuzwe neza ko hari abarwanyi ba M23 bagiye guturuka mu bice bya Kivu y'Amajyepfo. Nkuko bigaragara ngaha muri inkuru, biravugwa neza ko abarwanyi bagiye kuva mu bice bya Nzibira ahandi hatandukanye muri Kivu y'Amajyepfo bagaruka berekezwa hano mu bice bya Masisi ngo barengere abaturage. Nkuko biri kugenda turababwira ama operation ari gukorerwa hariya muri axe za Masisi, tubirebere hamwe. Iwarikare imirwano yongeye kubura hagati ya FARDC na M23. Ahangaha rero turebera hamwe situation imezite, nindi uri kwesura undi ku buryo bukomeye. Turaje tubikomozeho hanyuma byose tubabwiraho gatanu ku kandi. Puezero indege eshatu za Tshisekedi ibizibayeho n'Imana ibizi. Muri Kivu y'Amajyepfo kandi M23 nayo iri kugurutsa indege, byakomeye cyane. General Makenga yongeye kugaragaza ubudasa budasanzwe ku mirongo y'urugamba. Turaje tubikomozeho tubive mu zindi muzingo. Tureberamo itangazo ryashyizwe hanze ku miterere y'icyorezo cya Ebola ndetse naho kigeze aka kanya. M23 hari ibyo itangaza tugiye kugarukaho muri aya makuru. Hanyuma rero ikindi tuza kubabwiraho ni amayobera. Ibyandayishimiye n'ingabo ze byashoberanye muri Kivu y'Amajyepfo. Ingabo z'u Burundi zongeye gutikira ku rugamba, ukuyemo izashimuswe, izishwe n'izafashwe matekwa. Ibyazibayeho n'Imana ibizi mu misozi ya hariya mu Minembwe. Turaje turebere hamwe uko situation imeze magingaya. Ubu aka kanya ahitwa Uvira abasesenguzi bari kuvuga ko ngo hashobora kongera kwaka umuriro. Urabona indi verisiyo tugeze aka kanya bwana Janimura. Wahoze umbwira iby'ingabo z'u Burundi, ariko hari umuntu umpamagaye ni none ndi kwitaba gato. Yego. Ambwiye ingabo z'u Burundi ibintu zakorewe mu bice byo mu Minembwe. Yego. Nyuma yo kugaba ibitero byo mu kirere bamaze iminsi bagaba muri gice cya Minembwe bakoresheje indege z'intambara zo mu bwoko bwa kamikazi, bahisemo no kugaba ibitero bakoresheje inzira y'ubutaka. Yego. Ariko ngo ibyo bahuriye nabyo mu Minembwe ni ibintu bikomeye cyane. Ndayishimiye ngatangiye kubona ko General Prime Niyongabo chef d'état major ibyo yamubwiye byari ukuri ngo ni nk'ubuhanuzi buri gusohora. Abarundi bakubititse ku buryo bukomeye. Unyemere twerekeze Puezero tubwire ibiriyo. Yewe intambara ni intambara. Hanyuma ikindi tuza kugarukaho, RDF yakiriye inama ya 7 ya komisiyo ihuza u Rwanda n'Uburusiya ishinzwe ubufatanye mu bya gisirikare. Turaje tubirebere hamwe. Ese ubufatanye hagati y'u Rwanda n'Uburusiya mu bya gisirikare burashoboka? Ni nako hamaze iminsi hasinywe andi masezerano y'ubufatanye mu by'ingufu za nucleaire. Urumva ko bikomeye cyane. Uwari umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga yatangiye izindi nshingano zikomeye cyane. Turaje tubikomozeho. Minisitiri w'ingabo za Mozambique yasuye inzego z'umutekano z'u Rwanda nyuma yuko nyine nyuma y'uko igihugu cya Mozambique cyemeye gutanga inkunga iyo ari yo yose izakenerwa kugira ngo ubutumwa bw'ingabo z'u Rwanda busohoze muri Cabo Delgado. Ni nyuma yuko Union Européenne yari yatangaje ko igiye gufasha Mozambique kubaka igisirikare ntayeganye cyangwa se gikomeye gitanaze kugira ngo babashe kwirindira umutekano mu bice byugarijwe n'imitwe yitwaje intwaro no kurwanya ibyihebe. Ariko Mozambique rero iravuga iti icyo dusabwa cyose dukurikije umusaruro ingabo z'u Rwanda zimaze tuzagikora. Yego. Turaje tubirebere hamwe. Hanyuma turambuka hakurya y'inyanja ngari tubabwire ko Irani yaburiye Amerika na Israel. Ibintu Irani izakorera Amerika na Israel n'akamaramaza muri itangazo zirabikomozaho. Yego, mu gihe habaho ibindi bitero bishya bidasanzwe. Gusa
amakuru aravuga ko ibitero n'ubundi biri vuba kuko Iran yatanze uyu muburo Yego. nyuma yo kumenya ko igihugu cya Israel kiteganya kongera kubarasaho mu buryo bukaze. Yes. Ngaye nguko rero ngiyi impamba y'amakuru tuzindukanye muri iki gitondo cyangwa se muri iri joro, birumvikana ko twe turarirara Bitewe naho uherereye ariko bitewe naho uri. Ni ku munsi wo kwa gatanu tariki 22 Gicurasi 2026. Ngaho rero zinduka wumva uko ibintu byifashe. Hanyuma tudatinze bwana Nsanzimfura, reka tubanze tubabwire inkuru mbi cyane kuri M23 ituruka mu bice bya Bukavu. Yego. Gupfusha bibaho ndetse no gupfa bibaho. Kandi iyi ntambara mu bigaragara iraza gusiga buri ruhande rufite igihombo gikomeye. Yego. Sinahera ku rupfu rwa Wiringoma, Colonel Wiringoma wahitanywe n'ibitero bya drone z'igisiga cya Kongo hariya muri teritwari ya Masisi muri axe za Rubaya. Ejo bundi ni muri Werurwe. Muri Werurwe. Wiringoma ajya gupfa cyangwa se yicwa, byari byavuzwe ko coalition yari imaze iminsi imugendaho. Yego. Imukurikirana gatanu ku kandi. Wiringoma arapfuye. Haravugwa Colonel Nsabimana, abenshi banahuriza ku kuba ari ushobora kuzasimbura Wiringoma kuko numwe mu bazwi cyane bakunze kuganiriza abaturage mu bice byagiye bibohorwa cyane cyane muri teritwari ya Masisi. Aha axe za Mitimingi mu bice bya za Rushoga. Yego. Hamaze iminsi havugwa uburyo Colonel Nsabimana drone zagiye zimuhusha ku bwinshi. Uwo niwe Imana igakinga akaboko. Mu bayobozi ba M23 twabwiye ibitero byagabwe mu mujyi wa Goma bigamije kwica Joseph Kabila n'abandi bayobozi ba M23 ngo Kinshasa yaramenye ko ngo baraye ahitwa Gombo. Muri Goma. Mu gace ko muri Goma hariya ni hamwe mu hantu Denise Nyakeru umugore wa President Tshisekedi. Ahubwo harya madamu wa Kabila yitwa nde? Nga hafite inyubako. Byari byamenyekanye ko Kabila ahatuye yaharaye. Urumva? Ndetse ko ngo hari n'abayobozi ba M23 havugwaga Colonel Nanga na Bertrand Bisimwa. Ngo icyo gitero cyari kigamije kwica abo bayobozi uko bakabaye. Byarangiye kideviye gihitana umuyobozi muri UNICEF ariwe Karine Bouissene mu Faransa. Yego. Twayezubanya amatangazo y'urudaca. Byabaye n'ibintu bikomeye. Byarakomeye cyane. Amahanga arahaguruka yose. Yego. Avuga kuri iki kintu, yari skandal ikomeye cyane. Yego. Hari undi muyobozi ejo bundi gato wishwe muri M23. Yego. Bo bavuga ko ari koroneri. Ntabwo nibuka izina rye ariko yiciwe mu bice ngo bya Kivu y'Amajyepfo coalition. Yarabyigambye. Yego. Yarabyigambye aravuga iti twamwishe. Urumva? Yabishyize ku mugaragaro. Ngo ni umusirikare ufite ipeti rya koroneri. Yego. Muri M23. Muri M23 ngo yiciye muri Kivu y'Amajyepfo. Warashwe nawe warashwe na coalition. Aka kanya ni inkuru yakomeje kuvugwa no ku munsi w'ejo. Yego. Ariko twari tutarakorera ubugororangingo ngo tumenye ibyo ari byo. Twari tukitohoza ubundi. Kubera ko iyi nkuru yagaragazaga ko ni umuyobozi muri M23 ntibyagaragaraga ko ari umusirikare cyangwa se ari ari umusivili. Yego. Twaje kumenya amakuru yuko uyu muyobozi warasiwe i Bukavu. Mwabitubajeho kenshi mutubaza mutese umuyobozi wa M23 wiciwe i Bukavu ninde? Yakoraga iki? Twatinze kuyabwira ko twadufite impamvu. Twasanze uyu muyobozi atapfuye. Ntabwo yapfuye. Yakomerekejwe. Yego. Ariko ngo ari kwitabwaho. Uko biri kuvugwa. Yego. Nuko bimeze muri Bukavu. Nuko atari n'uyu muyobozi gusa warashwe. Yego. Gusa nuko ari we watangajwe. Yego. Yarashinzwe ibijyanye n'itumanaho n'itangazamakuru. Ubwo ni muyaya muri Bukavu. Wa M23. Yego. Uyu muyobozi rero wa M23 yarashwe ku munsi w'ejo yitwa Maître Denis Bajige. Ni Bajige. Urabona byanditse gute ni Bajige. Yarashinzwe ibijyanye n'itangazamakuru n'itumanaho. Yego. Kuri Avenue Lukwekwe. Aha niho yarasiwe. Yego. Yarasiwe ahitwa ngo kuri Avenue Lukwekwe. Aba ariyo batubwire na ahantu hameze hati. Aho ngaho ngo niho yarasiwe ariko ntiyapfuye nyine. Nkuko byavuzwe nkuko uduhereza ayo makuru abivuga. Yego. Nubu ari kwitabwaho n'abaganga. Nkuko bigaragara. Ni nyuma y'ibiturika byumvikanye amasaha y'ijoro ku munsi w'ejo bundi. Yego, ku itariki 21. Yego. Ndetse n'iya 22. Birangira bifashe ni ibitero bya Wazalendo na FDLR ngo by'ubucengezi. Ukibaza bateye baturutse he? Kauzi Biega hari yageranye na Bukavu. Harimo urugendo gusa ariko nta ntera ariko nyine birumvikana ko ibice byabohowe kuko Bukavu ni igice kimaze iminsi gitekanye. Coalition rero iri gushaka kugira gute
gukora menace irashaka noneho kwica intego nyamukuru bafite coalition ifite no kwica abayobozi ba M23 kuko ngo hari n'abandi bariyo Imana yakinze akaboko nta wahaguye iyi Bukavu urabyibuka mu minsi ishize twigeze kubabwira ko higeze kuba inama y'abaturage na M23 haturikira bombe urabyibuka yego zari zigamije kwica abayobozi ba M23 zari zigamije Willy Ngoma kumwivugana zigamije Colonel Nanga ibyaragiye Imana ikinze akaboko ndetse hari n'abaturage bahakomerekeye yego i Bukavu rero umwanzi afite uburyo yagira gute yaharasa afite uburyo yaharasa mu buryo bwose ntihakazwe ingamba rero z'uburinzi kuko na access zimwe na zimwe ziteganye na Bukavu M23 yagiye zisohokamo mu minsi ishize aha ubwo rero reka duhere noneho mu bice bya Kivu y'Epfo n'ubundi turebera hamwe amakuru ari guturukayo n'ubwiru Masisi n'ubu ngubu intambara muvandimwe kuri gusiga warikare noneho reka tunyarukire muri Kivu y'Amajyepfo tubwire kuri izi ngabo cyane cyane z'u Burundi yego izi ngabo z'u Burundi ngo byazigendekeye zite kuko izi ngabo z'u Burundi ubundi amakuru menshi cyane yagiye asakara guhera ku munsi w'ejo byari nk'amayobera akomeye cyane kuko ibyabaye kuri izi ngabo z'u Burundi benshi banaketse ko noneho bishoboka kuba ari mu buryo nyine M23 ishaka kuba yarahinduyemo urugamba mu misozi miremire hano Murenge kugira ngo ihangane n'ibi bitero n'ubundi M23 imaze iminsi yarazengerejwe cyane n'ibitero bya drone yego byicaga abaturage muri Kivu y'Amajyepfo muri bice byo muri Minembwe ndetse no mu misozi miremire y'Umurenge n'ubundi cyane cyane mu duce twa Mikenke Poezero wagarukagaho ndetse no muri teritwari ya Mwenga aha ni muri Kivu y'Epfo n'ubundi amakuru aravuga ko ibi bitero by'izi ndege za drone za M23 zahitanye abasirikare benshi b'u Burundi ndetse n'abasirikare bo ku ruhande rwa leta n'abafatanyabikorwa babo barimo abazalendo ndetse n'abajenosideri ba FDLR amakuru kugeza ubu ngubu akomeje kugarukwaho aravuga ko iki gice cya Minembwe ndetse ngo hagaragaye urufaya rw'amasasu mu buryo bukomeye cyane kuko byagiye bisakara ku mbuga nkoranyambaga byavugaga ko abasirikare benshi cyane b'u Burundi gusa ngo bari hagati ya 30 na 40 bahasize ubuzima 30 na 40 hagati yabo yego abapfuye cyangwa se n'abakomeretse bose hamwe ubwo ni ukuvuga ngo ni igice cya Poezero ndetse na Mikenke ni hagati ya Poezero na Mikenke niho barasiwe abagera kuri 40 yego barashaka kumenya abo 40 bapfuye bose cyangwa ari n'abakomeretse abo ngabo nibo biri gutangazwa ko bamaze gupfa tayari abakomeretse ubwo ngubwo umubare nawo nturamenyekana hari muri ufite peti rya Colonel yego amakuru aturuka rero mu baturage ndetse na hafi ahangaha habereye ibi biturika bikomeye amakuru aravuga ko ibi byabaye mu gihe n'ubundi izindi drone ngo zasukaga ibisasu bikomeye cyane muri ibi bice karabaye byavugaga ko izi drone ngo zashakaga kumena bikomeye cyane ibirindiro bikomeye cyane by'ingabo z'u Burundi biri hafi hano Mikenke bamwe rero mu babonye ibi byabaye bakabona n'izi mayiti z'ingabo z'u Burundi baravuga ko rwose ngo barashweho ibi bombe kandi ngo baguwe gitumo na M23 ntabwo bari biteze ko izi drone zishobora kuza kubarasaho muri ubu buryo nyine nk'uko babivuga rero gukomeza gukwirakwira kw'aya mashusho y'izi mayiti y'ingabo z'u Burundi byateje urujijo rukomeye cyane ati se ni gute izi drone twari tumenyereye ko zikoreshwa na FRDC ni gute M23 yazikoresheje yazikuye izi drone rero zibasiye ibirindiro by'ingabo z'u Burundi ni drone bigaragara ko n'ubundi zaturutse mu bice byo muri Kivu ya ruguru burya bwana Fagikenamura zaturutse muri Nord Kivu zaturutse muri Nord Kivu ahantu hataramenyekana abandi bakavuga ko zishoka kuba zaturutse Kavumu ku kibuga cy'indege ubutumwa rero bundi buravuga ko ibi bitero ngo byasize nyine umubare uri hejuru w'ingabo z'u Burundi bapfuye bishoboka ko noneho baniyongera kuko hari abahuye n'ibikomere bikomeye bishobora no gutuma n'ubundi ubuzima bwabo bukomeza kujya mu kaga ubwo rero ni urugamba rukomeje gusiga abarundi batikira mu buryo bukomeye ejo ni muri werurwe twabwira ngo izi ngabo zakomeje gupfa nk'udushwiririye
zipfira kuri uru rugamba. Mbona noneho cyane update zitugezeho Yego. amakuru atugeraho noneho aravuga ko ngo batayari bamaze kuba 63 bahasize ubuzima. Bavuye kuri 40 bageze kuri 63 Yego. na batatu. Gusa nta rwego rwa gisirikare cyangwa rwa gisivili ruragira icyo bivugaho ku ruhande rwa leta. Yego. Ariko ngo 63 nibo bamaze kwasiga ubuzima. Mu gihe rero abasaga ngo 205 aribo bakomeretse mu buryo bukomeye. Ndi kwakira amakuru yuko abo bantu biciwe muri ibyo bice bya Poezero nahe haryo ni Poezero. Ni Poezero na Mikenke. Yego. Abo ni ba bandi bari babaza iminsi bavuye za Baraka. Muri Fizi. Noneho kuko mu minsi yashize twabwiye ko tariki 14 Mata twabwiye inkuru yuko twakiriye amakuru yuko mu kurwanya M23 Uburundi bwohereje abasirikare 600 bo muri batayo ya 411 nibwo buri ubwato bava hiriya Irumonge berekeza ahitwa Baraka ni muri Kivu y'Amajyepfo. Noneho byaje kurangira buriye ubwato hariya muri Lake Tanganyika. Yego. Berekeza mu bice bya Uvira. Hariya kuri Kalundu ahitwa kuri Paul Kalundu. Yego. Birangira binjiye mu rugamba n'ubundi muri izo axe za Fizi. Abo rero ngo bari bafite ubutumwa bwo kuza ngo kumenasa M23 natwirwaneho. Ndetse ngo harimo n'abafite ubuhanga mu gukoresha drone. Yego. Z'ubwiyahuzi za kamikaze. Yego. Kubera ko byari byamaze kumenyekana ko ngo mu by'ukuri mu gihe coalition iri muri Uvira ngo ntabwo abenshi bafite ubuhanga mu gukoresha drone. Yego. Bikavuga ko rero abo bari baje batabaye nyine. Urumva ko n'abari kwishwa cyangwa se bamwe mu bari kurasirwa ahangaha abenshi ni muri abangaba rero baturutse mu bice bya Baraka. Noneho ikindi andi makuru ndi kwakira aravuga ko ahubwo bamaze kuba 76. Reka da tayari. Abamaze gupfa bageze kuri 76. Yego. Aka kanya ngo rwose witwa Prime Niyongabo ari kwikomanga avuga ati ariko njye nari nabwiye mugenzi wanjye Ndayishimiye umugabo w'ikirenga ko njye ingabo mbere umugabo mukuru njye nzi neza intege zazo ko zitahangara M23 bene aka kageni. Yego. Birangiye rero ibiri kuba yego byasaga nkaho n'undi ari ibyo byahano. Yego. Urugamba n'ubu rurakomeje utaza kugira ngo wenda birarangiye. Muri kuko n'amakuru avuga ko warabizi ko hari ingabo z'u Burundi zimaze iminsi zegera imipaka y'u Rwanda ziri kumwe na P5 ya Bakayumba Nyamwasa. Yego. Izo ngabo nazo ngo zatangiye gushimutwa tayari. Hari ukuntu rwose ziri gukubitwa n'agace mu buryo utabasha gusobanura ahangaha. Hanyuma amakuru ari guturuka muri Kivu y'Amajyepfo ni menshi cyane cyane ku mirongo y'urugamba. Reka tunyarukire mu bice bya Uvira. Yego. Ariko turebere hamwe ahangaha Poezero indege 3 za Tshisekedi z'intambara. Yego. Ni zasenywe cyangwa se zashwanyagujwe. Ni indege za Sukhoi. Harimo na Sukhoi 25 na Sukhoi 57. Yego. Cyangwa Sukhoi 57. Ni Sukhoi Su-57. Yego. Ni izi ndege n'ubundi zo mu bwoko tuvuze zari zigiye gutera ibisasu mu gace gakomeye cyane ka Poezero. Amakuru avuga ko zarashwe zigasandara guhera ku isaha 4 n'umunota umwe ubundi kwanza. Ni uvuga ngo ni 4 zuzuye. Indi ndege ya Sukhoi yari imaze guhanurwa cyangwa se kuraswa. Yego. Igwa kuko ntabwo yaguye by'impanuka. Igwa ku basirikare ba Tshisekedi. Amakuru twagiye tunabona na video ndazibona hano. Urana drone ibwira abasirikare ba FARDC. Yego. Cyangwa se iyi Sukhoi bigaragara ko iyi ni Sukhoi ya kabiri yari irashwe ihanutse. Hari Sukhoi yindi yarasiwe muri ahitwa Kalundu ni kuri axe ya Uvira. Yego. Iyo Sukhoi yarashwe na M23 ariko iyo ni nyuma yuko coalition yari yarashe ubwato bwa M23 hariya muri Tanganyika. Byarangiye M23 yishumbushe kurasa Sukhoi. None nindi hano ruhanga Poezero. Noneho kwisa nyuma y'isaha n'igice ntago zishize. Kuko nyuma y'isaha n'igice ibyo bibaye. Indi Sukhoi yahise ifatwa n'inkongi hafi y'ibirindiro bya FARDC Ikalingi
yarashwe nande se? aya makuru avuga ko agahinda gakomeye cyane ku basirikare biganjemo abofisiye bakuru bayoboye abandi ku rugamba ku ruhande rwa Kisekedi. Amakuru aravuga ko imirambo y'aba bofisiye bakuru muri FARDC bitatangajwe umubare ngo ni bangahe, yego, baguye ku rugamba bahise bagezwa muri Uvira, yego, indi mibiri myinshi yoherezwa Kinshasa, yego, barashwe nyine ngo abofisiye bakuru bo boherejwe Kinshasa kuvurirwayo, abandi bajyanwa Uvira. Hari nabo byari biri emergency bajyanwa Uvira ngo babanze basanwasanwe, biragorana cyane. None umva Kisekedi ari kubona ngo ingaruka zikomeye bamwe mu begerewe. Dore impamvu abagaba barasuye Karingi bajyanywe Kinshasa. Bamwe Kisekedi yifuje ko ngo mu by'ukuri bagomba guhita bashyingurwa mu ibanga rikomeye kugira ngo hatagira nyine aya makuru adaciye kuba muri bagenzi babo, hatagira nyine ibimenyetso. Ubu aka kanya ndaje babwiza ukuri ko Tshisekedi ari mu marira muri Kivu y'Amajyepfo, muri axe za Uvira. Yego, urumva aha Uvira wabonye ko ibya Uvira biracyakomeje kugorana, bikomeje kuba agatera nzamba kanyina wa nzamba. Nk'ubwo ngubwo Uvira ku ruhande rwa coalition murabizi ko guverinoma ya Kinshasa rigenzura umujyi wa Uvira. Aka kanya batangiye gukora icyo nakwita uduhenda abana, hatitaye ku kuba hakenewe umutekano, batangiye kugenda hari uduce bashyiramo imihanda. Urumva kaburimbo ku muhanda wa Route Nationale nimero 5 uva Uvira werekeza Bukavu, cyane cyane ku ruhande rw'igisirikare cya Kongo kigenzura. Nibyo bimwe mu byo Tshisekedi yatangiye kugenda akora. Nawuze mbona Judith Suminwa Tuluka hamwe n'abandi bayobozi mbona ngo ni ibikorwa by'icyerekezo, ibikorwa by'icyerekezo Tshisekedi arimo gukora ngo rwose mu bice bagenzura ngo bagomba kubaka ibikorwa remezo. Nawuze mbona minisitiri w'ibikorwa remezo John Banza Lunda byaba ari ukugura inzira gukura uburasirazuba bwa Kongo mu gihe cy'icuraburindi n'ukwiheba, ngo kikaba igice rwose gifite ibikorwa remezo kandi nkenerwa. Ariko kandi Vice Minisitiri w'Intebe wungirije ushinzwe ingabo n'umutekano bw'ikabo mu Mwandi ya Vita yakira intumwa z'umuryango wa Human Rights Watch. Urumva ngo bagira ngo bagirane ibiganiro byubaka ku bijyanye n'umutekano muri Uvira, muri Kivu y'Amajyepfo, bareba uburyo harindwa abaturage ndetse hakubahirizwa amategeko mu bikorwa bya gisirikare biri kubera ku rugamba rwahariye muri Kivu y'Amajyepfo. Ni Kivu y'Amajyepfo, ni Uvira ikomeje kubamo ikibazo cy'umutekano muke. Dore ngo no mu ijoro ryo ku munsi wo kwa gatatu ejo bundi haraye humvikana ibiturika muri axe za Mulongwe, muri commune Mulongwe. Uvira igira commune 3, igira commune Mulongwe, commune Kavimvira na commune Yiheda, komine Munanira, sinzi ukuntu nabivuga, ariko ni komine 3. Ahitwa Mulongwe rero hongeye kumvikana amasasu bivuga ko ari abazarendo bakozanyagaho. Amakuru akavuga ko aka kanya ibya Uvira biracyakomeje kugorana bwana Gitros, cyangwa se uko amakuru abigaragaza. Yego, dore aka kanya muri Preda Rusizi hari ibimenyetso byinshi biri kwerekana ko hashobora kuba nyine kubaho intambara, hari ikintu kigiye kuba gikomeye. Ubu mu Faransa byita ngo ni repositionnement stratégique. Kuko biragaragara ko nubwo batari kurasana M23 ku ruhande rwayo rwa Kamanyola, coalition ikaba iri hepfo Uvira. Yego, biragaragara ko ntabwo intambara yarangiye. Biragaragara ko buri ruhande hari uburyo ruri gushaka gufata umwanya wo kwitegura neza, dukajya muri position iruha amahirwe yo gutsinda intambara muri ubu buryo. Bisobanuye ko nk'ubwo ngubwo abantu reka twitege ko intambara yakubura anytime. Niko kuri kuko M23 kuva Sange urabyuka mu minsi ishize, yego, ikura ingabo nyine muri Sange mu birometero bike cyane guturuka Uvira, yego, bagasubira inyuma. Yego, byavugaga ko ngo bagiye kuzenguruka bakajya kunyura muri Poezero, akaba ariho binjirira aho kunyura Sange. Bahitamo gushinga ibirindiro bikomeye ahitwa Karingi. Rero ibi byagaragazaga ko n'ubundi Karingi Luvungi FARDC yego. Noneho urumva ko FARDC kwisubiza Sange, kisubiza Luvungi, kisubiza Kabunambo, igafata Bwegera, agace M23 yafashe duce M23 yafashe yishyutkuya ikaturekura igasubira Kamanyola. Ntabwo ari ikintu cyoroshye. Uyu muhanda ni Route Nationale nimero 5. Nkuko bigaragara ahangaha nawe zo muri abasesenguzi batavugaho rumwe, ariko ngo kuba M23 yarasigaye muri Kamanyola na za Katogota
ntabwo ari ikintu gito, buriya nabyo bifite icyo Yego, bisobanuye bifite icyo bisobanuye kuko Eh, harimo no kwirinda igitutu. babyita ngo ni ibyo bice Kamanyola na Katogota according ku kuntu biteye ku mirongo y'urugamba, babyita ngo ni verrou stratégique. Verrou stratégique. Ni ahantu hashobora gufasha M23 mu buryo bwa stratégie, bikayifasha kugenzura près de Rusizi itayirimo. N'iyi nzira nyine n'uyu muhanda uva Bukavu werekeza Uvira. Yego. Kuko M23 ishatse gukora advancing byakoroha cyane kuri biriya bice byose coalition yigaruriye. Urumva? Kuko Katogota aka kanya ikifasha M23 nubwo atariho bashinze ibirindiro, gusa havugwa ko hari fence yabo barinda gusupplyinga, barinda icyo nakwita supply lines. Urumva? Yego. Z'umwanzi, ndetse bigasaba ko bikaborohera gukomeza kubona inzira iva mu misozi ya za Walungu na za Mwenga. Kandi wumvise uburyo naho ibisasu biri guturika. Yego. Bikavuga ko M23 ishobora kuba yarakoze retrait tactique. Urumva? Aho gukora defete militaire nkuko abasesenguzi babivuga, ngo kuba ngo havugwa imbunda nini mu misozi ya haya za Bugaramani hafi ya Kamanyola, bivuze ko impande zombi zitegura kongera kurwana niba ibiganiro bya politiki bigize gute binaniranye. Binaniranye nyine aho bikomeza nyine. Yego. Noneho bikavuga ko ibyo bishobora gukurikiraho cyangwa se gishobora gukurikiraho imirwano ishobora kubura, hakongera kubaho imirwano ikomeye hano Kamanyola, ukumva ngo Katogota, Ruvungi, aha hose niho front ni kuri front line kugeza ubu, ukumva ngo M23 advance yongeye kwisubiza iki ikuzo. Ariko ikindi kiri guhurizwaho n'abasesenguzi aka kanya ntago tubitindaho, Uvira iracyari mu kaga gakomeye nubwo atari aka hafi cyane. Yego. Kuko FARDC yarayigaruriye Sange, Ruvungi ngo muri bino bice bya Uvira, ariko igihe cyose Kamanyola ikaba gifitwe na M23, menace kuri Uvira iracyashoboka. Birashoboka cyane. Uko aha Kamanyola ni hamwe mu hantu hakomeye hafite ijambo rikomeye cyane kuri iyi ntambara ishobora kubura muri Uvira n'ubundi. Ubwo rero abakunzi bacu batubaza bati ese Uvira ntabwo M23 iyemerewe, hari ababitubaza bati ese M23 ntabwo yemerewe gufata Uvira. Nyaboneka birashoboka, ariko harimo amayeri y'intambara hano. Birashoboka, ariko harimo amayeri y'intambara, niko twabyita cyangwa se niko twabivuga, kuko intambara ishobora kwimukira mu misozi nk'uko bigaragara, aho kwimukira, aho gukomeza ibera mu mijyi. Urumva? Aho kuba cyane rwose kuri uyu muhanda mukuru route nationale nimero 5, ko M23 ifite advantage mu duce tw'imisozi twa Kaziba, ahaza Ruwinja n'aha za Mwenga. Aha Ruwinja ejo hiciwe abarundi benshi nyaboneka, n'aha muri axe za Mwenga. Yego, ibyo rero ngo bishobora gutuma habaho attaque mobile, aho gufata imijyi gusa. Bishoboka ko M23 rero izibyirimo, abayikritika ko yarekuye ibice kandi yari yabifashe bigoye rwose. Nibasubiza amerwe mu isaho hari impamvu ya mukuru. Jeanne Makenga yabwiye abahungu bati ngaho tugaruka inyuma gatoya. Urabona ko biteye urujijo cyane. Navuze mbona utwandikiye atubaza afite impungenge zidasanzwe. Bimeze gute? Yego. Hanyuma reka tuve muri Kivu y'Amajyepfo tugaruke muri Kivu ya Ruguru. Babonye ko biragaragara ko intambara iraza kubica bicika. Intambara yo ihari muri Masisi, urugamba rwabaye amagasa. Nahoze mbona nandi makuru avuga ko ikisangani ngo hagiye guturuka izindi ndege za Sukhoi zije kurasa hano Masisi. Yego. Ubwo ni ibitero bishya n'ubundi bigiye kuhubura. Yego. Nyuma yuko nyine ahitwa Kinigi ingabo za leta nabo bafatanyije bahafashe ndetse bagafata n'indi midugudu igera kuri 3. Kandi iyi midugudu ihana imbibi n'agace ka Rubaya n'ubundi. Yego. Agace ka Rubaya murabyibuka ibyakabereyemo, ntago twabigarukaho, byanasezereye Colonel Lieutenant Colonel Wiringoma n'ubundi ahasize ubuzima. Yego. Mu gitondo cyo ku ya 21 bwana Kenamura narabikubwiraga. Imirwano hagati ya FARDC nabo bafatanyije n'abarwanyi nyine b'abazalendo basubiranagamo. Rero bamaze gusubiranamo sinzi uko byaje kugenda, bariyunga ngira ngo babonaga ko M23 nayo iri bugufi, bahita bongera bahuza imbaraga bahangana na M23. Ariko ibyo baboneye ahitwa Katoyi muri teritwari ya Masisi nabyo ntabwo byababereye byiza, kuko ku itariki 22
mu gitondo cyo kuri iyi tariki ya 22 Yego, ngo bongeye muri iki gicuku ngo bahuriye n'akaga gakomeye cyane ahitwa Kinigi kuko abazalendo ngo bari bari muri access zitandukanye n'ubundi byanasize M23 yongera gufata umuhanda munini ukomeye cyane wa Ngungu ndetse n'ahitwa Chugi noneho ifatwa ry'iyi midugudu ryatumye ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa rirushaho kwegera bikomeye cyane agace k'ubucuruzi karimo amabuye y'agaciro ya Rubaya nyuma yo kwisubiza utundi duce twinshi cyane aka kanya njya nkubwire ko FARDC iri muri kilometero 18 uva ahitwa Rubaya tayari Coalition irashaka kwigarurira Rubaya mu buryo bukomeye kubera ko Rubaya iri ku rutonde rw'ibirombe yego Kinshasa yemereye Amerika kuko kugeza ubu ngubu n'ubundi noneho wumve ko ubundi M23 yari ibizi ko hazabaho ibitero kuri Rubaya kuko amaze iminsi havugwa cyane cyane mu bice byo muri Guma ya Ufamandu ya mbere n'iya kabiri ejo bundi ku munsi wo kwa gatatu twabwiye ko nzi wacu ko Gatoyi M23 yayirukanywemo yego yayitaye ikagenda ko twabwiye ko FARDC na Wazalendo ndetse n'abacancuro bivuga ko n'aba special force b'abahibu n'aba special force ba FDLR crap bari mu rugamba hariya mu bice bya Gatoyi kwa gatatu ndetse no kwa kabiri bari biriwe barwana Wazalendo ba generali Mutayomba nibo bakomeje kurasa kuri M23 cyane bafatanyije na coalition birumvikana hano za Mitimingi yego aha za Gatoyi centre aha za Gasheke za Ngululu ndetse ukavuga ko ejo bundi ahitwa Nkokwe Wazalendo zahiciye umugore w'imyaka 28 hariya muri Ufamandu ya mbere n'ubundi n'iya kabiri hamaze iminsi hategurwa ibitero ndetse byagiye binagabwa bimwe na bimwe coalition itegura ibitero iri muri biriya bice bya hariya muri za Ufamandu kuko n'ahantu haba hari amashyamba ibyo bitero byategurwaga kugabwa kuri Rubaya aha za Ngungu na za Gatare na za Mema n'ahandi hatandukanye muri Guma ya Kibabi muri teritwari ya Masisi muri Nokivu Bwana Nsanzimfura Jarimura aka kanya wambwiraga ko FARDC yigaruriye Kinigi rwose kugeza ubiri mu maboko ya FARDC agace ka Kinigi kari ahitwaga hariya za Gatoyi kafashwe na FARDC ndetse ni mu gitondo cyo ku munsi w'ejo nyine wa 4/21 nibwo urugamba rwo kwafata rwatangiye nibwo byarangiye ariko byavuzwe ko ni urugamba M23 itigeze ikoresha imbaraga kuko ngahanga M23 yamaze gusa nk'icika intege iri kugerageza kurwana n'ubuzima iri kurinda abaturage icyabahungabanya kubera ko bari kurwanira ahantu hatari abaturage benshi hariya za Ruguru gato muri za Ufamandu ariko impamvu nyamukuru M23 iri kurwanira aho ngaho kure nuko iri kurinda ko ibitero byagira ingaruka ku baturage ba hariya za Rubaya hepfo gato kuko umvise nyuma y'uko Kinigi ifashwe ingabo za leta ya Kongo n'abafatanyabikorwa bazo ngo bongeye gufata indi midugudu 3 ngo kandi begereye Rubaya yego ni imidugudu yegereye Rubaya yego aka gace gakomeye cyane biravugwa ko rwose Kinigi FARDC ifatanyije na Wazalendo nyine birukana M23 mu yindi midugudu nka Ngungu Kawere na Chugi ariko ndakubwiza ukuri ko ubwo wari bwose muri Kivu y'Amajyepfo byatumye muri Kivu y'Amajyaruguru actually byatumye rero ko hari nandi makuru avuga ko aha Chugi M23 yabitahavuye iyi Chugi ikaba yasubiye mu biganza bya M23 biranashoboka ko yaba ngitana havuye ahubwo kuko amakuru atugeraho birashoboka kuko amakuru atugeraho aratubwira ko iki gice cya Gacugi rwose uruhande rwa FARDC atari bo bagifite mu buryo nk'uko nyine bitangazwa yego ariko ubwo wumve ko byahise birangira M23 ifashe izindi ngamba zikomeye wumve ko aho ngaho iri kurusha imbaraga dore uburyo yahise bitekereza cyangwa se yabipanze hari abarwanyi ba M23 nyuma y'uko Kinigi ifashwe urumva ko Rubaya iregerejwe irugarijwe cyane yego iri mu maso abira biravugwa ko ahandi hose byarorera ariko hagiye kurindwa bubina bwiza Rubaya igiye kurindwa bubina bwiza bivuga ko ngo M23 hari uduce yakuyemo abasirikare ibohereza hari iri kugerageza uburyo yabohereza hariya muri Kivu y'Amajyaruguru hari Masisi urumva Masisi centre oya hariya za Chugi nyine ahari kubera imirwano yego urumva kugira ngo barinde ibice bya Rubaya nahe kuko bivugwa ko hari abarwanyi ba M23 mu masaha y'igitondo cyo ku munsi w'ejo byagaragaye bari muri Muvama ngo basa nk'abagenda hano mu bice bya
ngo baturutse ku murongo wa Mwenga Kasika yego ndetse no ku murongo wa Walungu Nzibira na Shabunda. Abarwanyi ngo bagaragaye i Bukavu ahitwa ngo ni Ciriri, ni ku kibuga cya Nyawera, ni muri Bukavu. Noneho abo ngo bavuye aho za Nyawera ngo berekeza i Goma. Ntumbaze ngo banyuze he, hari n'abo ku ruhande rwa Koalisiyo bavuze ngo banyuze no mu Rwanda, urumva? Noneho ngo banyuze i Goma nk'abagiye gutanga ubufasha bw'ingabo, bivuga ko ngo basabwe kujya gutanga support muri bice bya Masisi, urumva? Bigaragare ko intambara yimukiye Masisi kandi igomba kuba ari injyana muntu. Apati y'ibitero Koalisiyo iri gukoresha mo intwaro ziremereye, hari na drone ziri kurasa kuri M23 muri Masisi. Yego. Amakuru aravuga ko nyine arizo zituruka Kisangani nakubwiraga. Urumva ko bikomeye cyane. Hanyuma ku kijyanye n'amakuru ari kuvugwa ku cyorezo cya Ebola, itangazo ryashyizwe hanze n'ubuyobozi bwa AFC M23. M23 iramenyesha abaturage ko mu rwego rwo gukurikirana icyorezo kiri gukekwaho hafashwe ibipimo birenga 200 biketsweho by'abakekwaho Ebola mu duce bafashe, kandi ngo byoherejwe muri INRB ni Goma kugira ngo bipimwe. Kugeza ubu ibipimo biracyahagaze neza muri rusange, aho hamaze kwemezwa umuntu umwe gusa wanduye virusi ya Ebola mu mujyi wa Goma. Uwo muntu ari kwitabwaho kandi ngo yashyizwe mu kato, ndetse ngo ari no gukurikiranwa bya hafi n'inzego z'ubuzima zibishinzwe. Ubwo ngo abantu bose bahuye n'uwo murwayi bamaze kumenyekana kandi bashyizwe mu kato hakurikijwe amabwiriza y'ubuzima asanzweho. Ariko kandi ibisubizo by'ibipimo byo ku ya 20 Gicurasi byemeje undi muntu mushya wanduye, aho icyerekezo cyangwa se icyitegererezo ngo cyafatiwe i Bukavu mu gihe mu gace k'ubuzima ka Miti Muresa muri teritwari ya Kabare. Ni ku muntu wari uturutse i Kisangani mu ntara ya Copo. Uwo muntu ni umuturage w'imyaka 28 y'amavuko, yitabye Imana mbere y'uko ibisubizo byemeza indwara bisohoka. Yahise yicwa na Ebola. Nuko ngo Ebola imaze kwica umuntu hariya mu bice bya Bukavu, bivugwa ko yaraturutse mu bice bya Kicanga.